Pemirsa, wilangan pengrauh wisatawan mancanegara Wisman ke Indonesia selama periode Januari-Juli warsane mangkin kantos pitu koma telung benang yuta diri. Wilangan inucap nincap langkungan kalih dasa persen sayang sarang periode warsane lintang. Indike inucap sekadi sane ketureksain Badan Pusat Statistik BPS. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini keketus saking kantor berita antara nguadarang wilangan pengrauh Wisman kantos Juli warsane mangkin pindah ke pindah ageng daweg warsa kali tali kali dasa. Raris pengrauh Wisman ring Juli warsane mangkin kauningin siki koma tigang dasa siki yuta utawi nincap sawetara sia persen sayang sareng Junine lintang. Pengerah Wisman ke Indonesia selami Juli warsane mangkin akehan rauh saking Malaysia kantos penyatusan tali diri wenten taler Wisman berkebangsaan Australia langkungan penyatusan tali diri Cina 106 talian diri miwah Singapura penyatusan talian diri. Bandara Ngurah Rai Bali miwah Soekarno-Hatta katureksain dados pintu masuk utama moda angkutan udara miwah dados kenah pengerah Wisman sane pinih akeh antuk 800 talian wisatawan. Katanya nih gala suwe Wisman nginep ring Indonesia ring Juli warsane mangkin sawetara awoko. Anutin saking kelompok kebangsaan Wisman sane raos saking negara-negara Asia Tenggara pinih gelis nginep tigang rahina raris Wisman sane raos saking Afrika katanya nih pinih suwe nginep 15 rahina. Asa punika taler selain saking kebangsaan katanya nih suwe galah nginep nyane kantos sasurahina. Bali Pos Nguningayang.